Potpredsjedniče, za početak komentar utakmice. Vidjeli smo. Bili smo bolji, oni su dva puta šutirali po golu, dali su 2 gola. 2 puta su nam pobjegli njihovi igrači, našem igraču i rezultat je kakav je. Naš pristup, šta ja znam, želili smo pobjedu, želili smo možda i više od njih, nama puno više znači nego njima. Mi smo licencirani, mi želimo, mi hoćemo ući u prvu ligu, ali ne znam, ovako ako nastavimo, bojim se. Ali ja iskreno vjerujem i nadam se, obzirom da na situaciju u prvoj i drugoj ligi, da mi ulazimo ove godine u prvu ligu, jer po svemu zaslužujemo. Meni iskreno žao, Lučko igrali utorak jednu tešku utakmicu i danas su izgledali svježi i odmoreni od nas. Ne znam, makar, vidjet ćemo. Sada vam velim, izgubili smo bodove doma, lovimo prvu ligu, a gubimo utakmice. 2 udarca, 2 gola. Šta reći drugo? Reci mi sljedeće kolo gdje idete? Idemo u Mostaru vani i opet borba za bodove, koliko ćemo uspjeti još. Treba glavu dignu gore, još ima 7, 8, 9 kola, ne znam koliko ima do kraja. Treba probati ispraviti ovaj poraz ovdje i uzeti ove iduće bodove, to je to. Treći smo, oni su više bili pod pritiskom nego mi i mislim da smo danas dobro odradili tu utakmicu, bilo je teško. Ušli ste sad u jedan dobar niz, sigurno imate puno samopouzdanja. Sljedeće kolo, kog te očekujete? Sljedeće kolo nam dolazi Vukovar, sigurno eto, imamo sad 5 utakmica u nizu, smo uzeli bodove, sve pobjede, doma smo postali sve bolji, ne prosipamo bodove, mogu reći da smo se razgoropadili, ne? Josipe, hvala ti puno, možda za imendan imaš možda šta za dodat? Htio bi nešto reći, s obzirom da mi moj prijatelj Zoran Zekić stalno, životni uzor ću reći, stalno mi nešto napominje, htio bi reći da sam valjda sad zaslužio da dam izjavu za jedan, zabio sam taj pogodak, hvala Zorane, eto, valjda sam zaslužio.